Okay, Ikson, I want you to declare this lyric ba. Though balik-balik siya, but I want you to sing it with all your heart ba. Come on, sing. Sing it a little louder. Sing a little louder. Sing it a little louder. Sing a little louder. Sing it a little louder. Sing a little louder. Sing it a little louder. Sing a little louder. Come on. Sing it a little louder. In the presence of my enemies. Sing it a little louder. Louder than the unbelief. Sing it a little louder. My weapon is a melody. Sing it a little louder. Heaven comes to fight for me. Yeah. Sing it a little louder. In the presence of my enemies. Sing it a little louder. Louder than the unbelief. Sing it a little louder. My weapon is a melody. Sing it a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing it a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, Hope will arise. death is defeated. The King is alive. Oh, I'm gonna sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, Hope will arise. death is defeated. The King is alive. Oh, I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Hallelujah. Come on, a shout of praise for Jesus. Kanang pinakakusog. Kanang para sa Ginoo. Come on, is that all you got? Hallelujah. We thank you, Lord. We celebrate your goodness, your faithfulness, your loving kindness. Thank you, Jesus. Come on. Let's up. Come on, let's get our praise up. Thank you, Jesus. Come on. As I reflect, I found perspective that in the best and worst days of this life, you are always on my side. Come on, let's believe it. Jesus is here. You're in the pain, you're in the promise, but in effect, finds my faith. Come on, you're the fourth within the flames. I don't need to know what the future says, 'cause if the past can talk, it would tell me this: my God is a finisher. If you did it before, you can do it again. So I trust Him in what contest. For the God I know is love and faithfulness. Thank you, Lord. For my hindsight says I can trust Him with what's next. For the God I know is love and faithfulness. Come on, sing it out tonight. There's more ahead than what's behind me. There's in the highs and lows and in between. God, you go ahead of me. Thank you, Lord. And when you call me, I will follow. And if the water flows beneath my feet, then you pull me from the deep. Come on, I don't need to know. Need
You're not finished yet, Lord. You believe this. My God isn't finished yet. Come on, with all your heart. Did it before. You can do it again. So I'll trust Him in what comes next. Put my hands out, says I can count on this. My God isn't finished yet. Woo! If He did it before, He can do it again. I trust Him in what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Jump, jump. Yes, my heart says I can trust Him with what's next. Whoa. For the God I know is known for faithfulness. Yes, He is. We believe it's true. Come on. Want to give Him the praise that He deserves. Yes, You will do it again, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Woo! Presence of God is here. It's on. Come on, guys. Want to just close your eyes. Just in faith, believe that God is here. Want to raise your hands. Come on, in surrender. He is here. Jesus is here. And when He is here, you can expect that He will overwhelm you tonight. Thank you, Lord, for your grace. Ang grasya igsoon, dili siya pagkaon, dili siya kwarta, dili siya butang. But this is an undeserved favor from the Lord. Even though dili ta deserving, siguro feeling nimo, pamati nimo, dili ka angayan, but God has reigned over His grace and love for you and me. Just receive it with all your heart. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh. People come together, strangers, neighbors, our blood is one. Children of generations, of every nation, His kingdom come. So don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't fear no evil. Fix your eyes on this one truth. God is madly in love with you. So take courage, hold on, be strong. Remember where our help comes from. Oh, 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 we worship you, Lord. Oh, no one is greater than you. The name of Jesus. Come on, everybody, sing it out loud. The name of Jesus. Jesus, our redemption, our salvation is in His blood. Oh, sing it out. Jesus, light of heaven, bread forever, His kingdom come. So don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't fear no evil. Fix your eyes on this one truth. God is madly in love with you. So take courage, hold on, be strong. Remember where our help comes from. Oh, 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 sing a symphony for the Lord. Worship Him.
Hallelujah. Isa'y anak din sa Ginoo, mingog amen. Amen. Hallelujah. Kung anak ka sa Ginoo, igsoon, kitang tanan anak sa Ginoo, we will give Him the praise and worship that He deserves. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Swing wide, all you heavens. Let the praise go up as the walls come down. All the creation, everything with breath, repeat the sound. All His children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Come on, swing wide. Swing wide, all you heavens. Let the praise go up as the walls come down. All creation, everything with breath, repeat the sound. All His children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Swing wide, swing wide, all you heavens. Let the praise go up as the walls come down. All creation, everything with breath, repeat the sound. All children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Oh, 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 oh. Thank you, Lord. We worship You in this place. Oh, let's sing it out. Give Him swing wide, come on. Swing wide, all you heavens. Let the praise go up as the walls come down. All creation, everything with breath, repeat the sound. All His children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Everybody sing it out, the name of Jesus. Jesus, our redemption, our salvation is in His blood. Come on, declare it with all your heart. Jesus, light of heaven, friend forever, His kingdom come. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on, pasalamati siya. Come on, use your voice with thanksgiving. Sing a new symphony for Him, a new melody for Him. Thank you, Lord. You deserve all our praises. We exalt Your holy name. No other name but the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank You, Jesus. No one is like You, the beginning and the end. Lord, You are unchanging, and You are here. Hallelujah. 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 Woo! Come on, won't you give Him a shout of praise tonight? Come on, a resounding praise for the Lord. May kasamang sigaw. May kasamang palakpak. Come on, with all your heart, exalt Him, enthrone Him. He deserves it. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Amen. Come on, another hallelujah for the Lord. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Amen. You may now sit down. Hallelujah. Wow, indeed, God's presence is overwhelming. Nabatian ba natong presensya sa Ginoo, Yakers? Amen. That's a confirmation nga. Truly,
God is kanang naa siya sa toong taliwan. Yes, our redemption and our salvation. Yes, Kuya. And right now, murag daghan-daghan na ta, and I know daghan po tag mga new faces diring dapita. Palakpakan na to. I know ganina before nagsugod ang atong praise and worship, you recognize na nato sila, but right now, we would like to see these faces once again because karon murag ubay-ubay na ta na punan ta, Jeff. Yes, Kuya. And kung ikaw man na first time nimo diring sa ato ang pagtigom, so we request you to please stand and welcome ka namo diring dapitan. How about on this side? Dapat ay mga first timers dire. Pakpakan Okay, na sila, palakpakan na to Wayakers. mga wayakers. Dapat ay mga first time dili maulaw. Ayan. Ayan. How about this side? Diri na abatay first timer. Pakpakan nato sila, pwede bang makatindog? Ayan. Wow, alright. Welcome. Please do remain standing. How about this side? Diri sa atong atubangan. Natay first timer again, nato diri ganina. Pwede to makatindog balik. Yes, Nata. Ayan. Let's clap our hands mga wayakers. Welcome. Again, sa atong mga VIPs or first-timers diri sa YAC. This is diri sa ako an YD or YAC driven. We're not just friends, but we are family here. Please feel at home sa imong mga kauban. Dira makita ni siya mga igsuon nato na sila dira ni Christ. And I know dili sulagma inyong pagka-anhi diri pag-invite sa inyo sa ga-invite ninyo na your purpose ang Ginoo. And why Akers in one mag-count tag 3, 2, 1 and sabay-sabay let's Give them a clap, okay? clap and sabay-sabay tawag. Welcome to YAC. YAC, okay? Sige, YACers, are you ready? In 3, 3, 2, 1. welcome to YAC. Ayan. And also, we invite you next week. Please, napod tayo, another napod nga series next Thursday, and you can come again here, and then maka-invite mo sa inyong friend. And of course, dili po na to kalimtan ang mga nag-invite sila. Let's call up our hands sila. Thank you so much. Thank you. You may be seated right now. Thank you, Thank Kayo. you. Salamat. And I know another level of worship na puta karon. So ihatag nato sa ato ang mo exhort para sa offering. Mayong gabi, may Akers. Mayong gabi kasi excited muhatag sa Ginoo karon. Kana, excited. So, it's time to honor our Lord Jesus Christ through giving. Amen. Okay, so let me share this verse para madasig ta muhatag sa Ginoo. Honor the Lord, okay, in Proverbs chapter 3 verses 9 to 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Okay? In giving our tithes and offering, it is a sign of honoring our Lord Jesus Christ. Amen? Because when we give, it is not all about money. Oh, it is not all about money issues, but it's all about kung unsay naa sa imong kasing-kasing. Amen? It doesn't matter sa amount nga imong ihatag sa Ginoo, but it matters kung unsa kagaan ang imong kasing-kasing sa diyang muhatag ka. Amen? Punta na doon na imong tapad kung gaan ba na yung kasing-kasing karon. Okay. Giving, it is a secret of abundant blessing. Muto ba ka, Anikson? Okay? So, my personal testimony about giving. Nagsugod kog hatag sa Ginoo kuan kanana ang estudyante pa ko. I entrust sa Ginoo ang ako ang pag-eskwela. Gi-entrust ako sa Ginoo akong finances. Included na diha ang tuition fees, mga bayro nun. Then akong gisalig pagid sa Ginoo ang ako ang future job, future trabaho. And God never fails me. Amen. Wa gyud dipakyas ang Ginoo. Tanan nga naan ako karon, unsa may naan ako karon, I owe it to the Lord Jesus Christ. And I can say that I am very blessed. Makaingon ba karon nga blessed ka igsoon? So, I am blessed not because I have a lot of money or I have everything. Okay, I am blessed not because kanana ang
tanan na mapalit na ko tanan. But I can say that I am blessed because God taught me on how to be contented kung unsay naa nako. Okay? I am blessed because God sustained sa tanan namong kinahanglan tibuok pamilya. I am blessed because I belong to this family. I am blessed because kanang nakoy relasyon sa Ginoo, strong and deeper relationship with God. In anak mo panalangin ang Ginoo igsoon. Not all about money. Okay? Tanang area si mo ang kinabuhi panalanginan sa Ginoo. Siguro anak ka nga wa man koy kwarta Lord in anak, pero how about ang ubang area si mo ang kinabuhi, wala ka nagsakit, di ba? Ang imong pamilya gibless sa Ginoo. Sa karon pandemic karon, safe and sound ka, protected ka sa Ginoo, that's a blessing. Gusto ba ka mo experience og abundant blessing sa Ginoo? Gusto ba ka mo experience og kananaang kuan, kanang pinasahi nga panalangin sa Ginoo? Amen? So honor the Lord Jesus Christ kung unsay pinaka-the best nimo karon. Amen? So manindog ta igsoon. I know giandam na mo. Ipataas na imong giandam or imo ba ka nang ibutang sa imong kasing-kasing. Then kananaang let us pray. Okay, let us bow down our head and let us pray. Our most gracious Heavenly Father, the Lord Jesus Christ, salamat Ginoo sa panalangin nga among nadawat, Lord God. Salamat sa protection sa tanang area sa among kinabuhi, imo man gipanalanginan Ginoo. Salamat Ginoo sa mga answered prayers, wala minimo gipakyas, Lord God. Salamat sa tanang panginabuhi, Lord God, imo man gi-bless Ginoo, Lord God. Salamat Lord sa mga estudyante Ginoo, salamat sa kaalam nga imong i-shower sa ila Ginoo. Salamat Ginoo Lord God sa mga tuition fees nga matagbo, Lord God. Salamat Ginoo Lord nga sa mga nagtrabaho, Lord, promotion, O God. Sa mga nag-business, Ginoo, Lord God. Lord, more sales, Ginoo, more income, Ginoo. Lord, wala may mabuhat kung wala ka. Kading naana mo karon Lord God, amo ning gibalik sa imuha, Ginoo, kay ikaw ang tag-iya sa tanan ug angayan ka nga tagaan, Lord. Lord, imuha ang tanan, dalaygon ka sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, let's give mga igsoon. I saw Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Yeah, my praise belongs to you forever. Akala ko cookiesin pala, so ingkit. Akala ko ice cream pero tirang pusit. Akala ko crunchy, makunat naman. Akala ko siksik pero ba't walang laman? Akala ko chika, yun pala may benta. Akala mo meron pa, yung pala wala na. Daming maling akala pero laging bigo. Di ba deserve ko more? Meron po bang Pepsi Go? Buti pa ang Pepsi Go, free 30 ml more. More sulit, more sarap. Tara na, let's go! Good evening, Wayak! Woo! Ang tanang mga gibless sa Ginoo, magsaba. Hallelujah. May lahaning mga gipanalanginan sa Ginoo, no, kay mga sabaan. Amen? Hallelujah. Okay. Tonight, dili na to pakyason nga magisgot sa pulong sa Ginoo. Let's go to the Word of God. And salamat sa ulan, Lord. I believe, makaklaro ra ko ninyo. Okay ra? Hello? Okay. I believe nga nagkinahanglan ta sa pulong sa Ginoo. Okay? Because the Word of God
will produce what? Will produce faith. Tama? The Word of God will produce truth, kamatuoran. And without the Word of God, tanan mga igsoon is alay. Bakak, no? That is why it is very important nga magisgot ta sa pulong sa Ginoo tungod kay nag-produce siya og kamatuoran. And without the Word of God, lies will come to you. No? Nga tonight, I believe nga you're excited. But before ta mo padayon, mag-ampo sa ta. Hallelujah. Father, we thank you, Lord. Salamat, Ginoo, sa imong panalangin, sa ulan, Lord. Salamat, Ginoo, tonight, we're excited to receive your word. And salamat, Ginoo, we believe, Lord, that you're going to speak to our hearts right now. And Lord, tagaimi, Ginoo, og kasing-kasing nga willing nga mudawat sa imuhang word tonight. And Lord God, akong gi-declare tonight, Lord, that your word, Lord, will preserve this generation. That your word, Lord God, will preserve every heart, every mind, Lord, ani nga mga young people, Lord, in this building tonight. And right now, God, we thank you for your presence in this place. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Before tamo padayon, nasa tayo tanawon nga video. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. Okay. So tonight, nauwi na ata sa episode 2 sa ato ang Akala Moments nga series. And karong gabi una, we will be talking about akala mo lang wala, pero meron. Okay? Everybody say, akala mo lang wala, pero meron. AKA God's plan for your life. Okay? Now, a lot of times sa ato ang kinabuhi, that we think that it's over. Kasulay mo, ana? Kasulay mo sa inyo ang kinabuhi nga nakaingon mo og it's over. Murag, diri na lang gyud taman. Murag, mauna gyud ni. Murag, I'm done. Enough is enough. Murag mao na gid ni. Wala na kay siguro sa mga estudyante di na jud ko kahuman aning, di jud ko ka graduate kay naay mga requirements nga wala na ko na-pass. Naay mga moments nga mga inana sa inyo ang kinabuhi. Hello? Dili na siguro ka, na experience siguro ka, dili na ko madawat sa trabaho. Wala na ko'y pag-asa, kapila na ka nang apply sa gobyerno, pero wala gihapon. Napakyas gihapon ka. Murag dili na jud, no? Murag wala na gid ba? Sa imuha sigurong negosyo, gibuhat naman ako tanan, no? Tanang mga strategy, tanang mga angayan akong buhaton just to grow my business, pero wala gihapon nag-work. Wala gihapon. Murag labo na kaayo.
Siguro sa imuhang pamilya, no? Murag dili na dyan madala sa tiilan sa Ginoo. Sometimes maguna-una ka alang sa mga leader, murag di na gid ni makumpleto ako ang 12. Sometimes, if not a lot of times, mao na ang naa sa ato ang unahuna. Mao na ato ang gina-experience. Mao na ato ang gina-sinati sa ato ang kinabuhi. Pero let me tell you tonight, guys, murara. Amen? Murara, pero dili pa na maoy final. Akala mo lang wala. Akala mo lang walay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Akala mo lang walay purpose ang Ginoo sa imong kinabuhi. Pero sultian ti ka karong gabi una, meron. Amen? Okay? Now, naay the best nga plano ang Ginoo para sa imuha. Tuo ba ka na? Kay, ingon ang pulong sa Ginoo, the Bible teaches us nga His thoughts are higher than our thoughts. Amen? Kung paminaw ni mo, murag okay na kayo na imong una-huna, layo ra kay na sa huna-huna sa Ginoo. That is why, karong gabi una, no, I want to encourage everyone nga let's allow the Word of God, let's allow the presence of God nga maoy mo take control sa ato ang kinabuhi, no? And tuuhan na to nga dunay the best kaayo nga plano ang Ginoo para sa matag usa ninyo. Pila ninyo diri nahigugma sa Ginoo? Kitang tanan, no? Pangutan-on nimo nahigugma ka sa Ginoo? Yes, nahigugma ko sa Ginoo. Pero sa gingon sa Bible, no eye has seen, no ear has heard, no mind can know what God has in store to those who love Him. Nahigugma man ta sa Ginoo, be excited sa gi-prepare sa Ginoo para sa imong kinabuhi. Ilisi na nang huna-una nimo nga murag wala, pero naa igsoon. Amen? Okay? Now, let's talk about the life of Joseph. Kini si Joseph sa Bible, saan siya kanang gibless pag-ayo sa Ginoo, nag-uban ang Ginoo sa iyahang kinabuhi. No, gani ingon ng Bible, the Lord was with Joseph. Okay? Now, unsa di ay experience ni Joseph? Basig na ay uban nato diri nga parehas niya og experience. Kung imong basahon ang Bible, si Joseph is pinangga kaayo nga anak ni kasi papa ni Joseph si Jacob. Si pinangga kaayo. Tagaan siya the best kaayo, tahian siya the best kaayo nga robe, sinina, no, palangga kaysa siyang papa. So tungod ana igsuon, unsay nahitabo sa iya mga igsuon? Nagselos, nasuko sa iyaha, nagbaton og kalagot sa iyaha, kay doon na pahigayon nga nag-iyang gi-share ang iyang dream, iyang damgo sa iyang mga igsuon, pero natandog ang garbo sa iyang mga igsuon. Kung si pagtuon nimo mahimo kang hari og muyukbo minimo, nasuko sila pag-ayo. So sa ngadto di na ko humanon tanan gyud. Sa ngadto igsuon, sa nahitabo ni Joseph, ning lakaw man iyang mga igsuon, no? Nang adto sila dito tapos ming-apa si Joseph og unsay nahitabo, giplanuhan siya sa iyang igsuon nga patyon. No? Ato ning patyon si Joseph kay kuani hadlang ni sa to mga plano. No? Pero unsay nahitabo mga igsoon, imbis inalang patyon, ilan na lang giusab bilang desisyon, ilan na lang gilabay dito sa tabay. O kung sa piti nahitabo, gibiyaan nila, gibaligya nila sa trader nga taga-Egypt. Inana ang experience ni Joseph. Og naabot siya sa balay ni Potiphar. Si Potiphar is kuan siya, pinakataas nga sundalo, no? Siya may head sa mga soldier sa Egypt. Muna siya si Potiphar. Og si Joseph naabot ditong balaya. So sige buhat, kay ang Ginoo nagauban man kang Joseph, gihimo si Joseph og in charge sa household ni Potiphar. Unya kay kini si Joseph, matud pa ang Bible, ato ra gong basahon be. Yun ang Bible, si Joseph, si Joseph was very handsome.
Lingi daw na yung muntapad. Mura ba si Joseph? Si Joseph was very handsome and well-built. Kung yung tag well-built, mura ni siya, as Christian. Mura-mura ginanaglawas. O, kung pwede na pahukason si Christian. Ingon ana, ihang lawas well-built. Gajim. No? Nanihang handsome kay siya. Murag si Piolo. So, ang asawa ni Potiphar, naibog sa iya, guys. Kabalo man siguro mo uban sa story, naibog, tapos gitintal si Joseph. No? Pero unsay gibuhat niya mga igsoon, ming dili siya, ming refuse si Joseph. Refuse? Look, he told her, my master trusts me with everything in his entire household. No one here has more authority than I do. He has held back nothing from me except you, because you are his wife. How could I do such a wicked thing? Balo ka mga igsoon, ming refuse si Joseph. You know, Joseph naa siya'y integrity. Hello? Napili yung tato niya buhaton, kay wala may nakakita niya, siya may in charge dito, siya may na authority dito, pwede niya buhaton, pero ming refuse si Joseph. Naa siya'y integrity. And sometimes, mo na'y kinahanglan nato ingon nga mga young people. Kining gitawag nato integrity. What is integrity means? It means doing what is right without people around you. That's integrity. Bisag wala imong leader, wala imong mama, wala imong papa, wala imong pastor, no, walay nagtan-aw nimo, you are doing what is right before the Lord. That's integrity. O usa na siya sa atong gikinahanglan ingon nga mga young people. Amen? Hallelujah. Okay. Now, unsa pa siya nahitabo niya na priso pagid siya? No? Tungod kay gipasangin lang siya nga ng rape ni Potiphar, bisag si asawa ni Potiphar, bisag ang asawa biagid ni Potiphar may gusto mang rape niya, pero nabali igsoon. So ang nahitabo na priso si Joseph. Inana ang iyahang experience sa iyahang kinabuhi. Tonight, dili siguro parehas kan Joseph. Ato ang nagian. Pero dunay mga circumstances nga ato ang nagian sa ato ang kinabuhi. Amen? Siguro makaingon ka, kung yung tanaw niyang life, na priso siya, gibaligya siya, gilabay siya stopbay, hapit pagit sa patyon siya mga igsoon. No? Kung yung tanaw niyang kinabuhi, murag, diha ragid sa taman. Hello? Akala natin, murag, diha ragid ba? Pero doon na pa di ay the best kaayo nga plano ang Ginoo sa kinabuhi ni Joseph. Okay? Now, after all the things nga nahitabo kang Joseph, doon ay gibuhat ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Sa gibuhat sa Ginoo, gihimo siyang in charge sa tibuok Egypt, mga igsoon. You know guys, gihimo siyang in charge sa tibuok Egypt. Gani ingon ang king, ingon siya sa hari, wala nailain pang taas sa imuhang posisyon, gawas nako. In other words, he is next sa king. Okay? Kung unsa iyang istorya, tumanon sa mga tao sa Egypt. Kung unsa iyang istorya, buhaton sa mga sundalo, sa mga tao sa Egypt, mga igsoon. No? So, he is next to the king. That is why, kung imong tan-awon, bisag grabe na kaiyang experience, no? Grabe pud kaayo ang gibuhat sa Ginoo sa iyahang kinabuhi. Gusto na nako masabtan nato karong gabi una nga along the way, the road sa success sa ato ang kinabuhi is dili nato malikayan na ana say kauban nga testing. Amen? Dunay testing, pero gusto sa Ginoo nga mopasar ka na. Gusto sa Ginoo nga mopasar ka, no? Kinahanglan masabtan nato nga ang Ginoo nag-uban nato. Kay kung nag-uban nato ang Ginoo, unsay giingon sa Bible sa Genesis 39:2, the Lord was with Joseph, so he succeeded in everything he did as he served in the home of his Egyptian master.
Kabalo ka, guys. Kung nasabtan nimo nga ang Ginoo nag-uban nimo, mahimo jud kang magmalampuson sa tanan nimong buhaton. Kasabot bata nga ang Ginoo nag-uban nato? Amen? Sige nga sa Bible, if God is with us, who could be against us? Wala. Tama? Hallelujah. And now, usa man natong buhaton, kinahanglan nato, I would like to share this two S, no? Duha ka S karong gabi una. Number 1 is seek God. Seek Him. Okay? I believe one of the reasons why many young people nawala diha sa Ginoo, I believe nga nung daghang mga young people nga naluya diha sa Ginoo because ning undang na sila og seek sa Ginoo. Ug sultian ti ka karong gabi una, guys, nga bisag unsay mahitabo sa imong kinabuhi, do not stop seeking the Lord. Can I hear amen? Do not stop seeking the Lord. Ayaw hunong pagduol sa presensya sa Ginoo. Ganong gusto ang Ginoo nga muduol tani. Ingon ang Bible, if you come near to me, no? If you come near to Him, He will come near to you. Muna magpaduol ta sa Ginoo. Musik ta sa Ginoo. We will not stop seeking His presence. Now, seek means to desire. Okay? Dili ta mo undang og desire sa Ginoo. Usahay, lahi man atong desire. Ang uban na to, lahi og desire. Nga mao ni, ang tibuok nimong desire sa imong kinabuhi, mo ra jud uyab. Lisod jud ko mabuhi oy, wala siya. Ora gid mo ang desire ba? Pero atong desire karong gabi una is to seek His presence. To pursue, to follow, to chase. Daghang kita gina-follow sa Facebook, magkita na nga sikat kayo, follow dayon. Hello? Mga artista, sikat kayo, follow dayon. Why not i-follow na to ang Ginoo? Amen? I-chase na to siya, gukurun, to love Him, to serve Him. No? Remember your Creator in the days of your youth. Amen? Nabisag samtang batanon pa ka, hinumduman na to ang Ginoo. Ayaw nagpaabuta nga mo-serve ka sa Ginoo kung maglisod na ka og lakaw. No? Mag-edad ka, abi ninyo, bless kayo mo guys. Bless kayo mo, uban ninyo siguro diri 17, 18, 19, 20. Sa may kaedad na ko diri mga 25. Wala di mo mamotoo. You know, guys, you're so blessed nga sa inyohang pangidaron karon nakaila na mo sa Ginoo. Nakadungog na mo sa pulong sa Ginoo. Daghang kay mga tao sa gawas tigulang na kayo ang uban kamatyono na wa pagyud kadungog sa pulong sa Ginoo. No, you're so blessed. Muna nga, remember your Creator in the days of your youth. Okay? Amen? So, number 1, seek Him. Ikaduha, submit to His plans. I-submit na to ang atong kinabuhi sa plano sa Ginoo. The word submit means to yield to authority. Okay? God is the authority over us. Tama? That is why we need to submit to authority. No? Submit ta diha sa Ginoo, sa iyahang plano. Surrender your plans. Sometimes, the reason why God is allowing us to go through hard and difficult situations sa ato ang kinabuhi because He wants us to let go of our plans. Hello? Gusto ang Ginoo, gitugutan niya na dunay mga hard or difficult circumstances sa ato ang kinabuhi because gusto niya buhian nato ang ato ang mga plano sa atong kinabuhi. The Bible teaches us, many are the plans in man's heart, but God's plan will prevail. Can I hear amen? Daghan kay taog plano sa tong kinabuhi,
Pero ang pinaka-the best nga plano, mao ang plano sa Ginoo. Hello? Ito ang pakpakan ng Ginoo. Because if we keep on holding our plans, we are going to miss out the best nga gi-prepare sa Ginoo. Hello? Hinamdom ko, na sa kabata, gisulod niya iyahang kamot, kay na may nahagbong dito nga 2 pesos. 5, buta na to, 5. Sulod niya iyahang kamot dito sa vase. Tapos, nakuha na niya ang 5 niya. Pagbira niya siyang kamot, di man maibot. Tinggingan si siyang mama, buhiin na kay kanang na ako'y 100. Pero di niya buhian. Ma-miss niya ang the best nga gi-prepare kung doon na pa kay ginahawiran sa imong kinabuhi. Hello? Mao ni ang giandam sa Ginoo para nimo, pero ming stick man kasi mo ang plano. Mao gini bright gugay ko. Kini akong plano mo gini kuyaw. Ako na gud ni. Kuha na gud ko kana ako kinabrightan sa mo. Kung sa akong planuhon, mao gini, hitabo. Pero sultian tiga karong gabi una. Kanang imong plano, layo ra kay na sa plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Now, sometimes we think that our plans will work. Tama? Una-una ta ba nga, kini akong plano, kini okay kini. The best yung kini akong plano. No, man ani, ana, no? Kuyaw kini akong plano. Sometimes we think that what we want will work. But you know what God's plan is the best sa imong kinabuhi. And a lot of people, they don't want to take God seriously. Murag, dili kayo seryoso nila ang Ginoo ba? No? Murag dili kay sila mo submit, they do not submit, they do not listen and obey the word. Nanukha na, no? Murag di kay nila serious, no? Ang Ginoo. Nanukha na because they have things that they don't want to let go sa ilang kinabuhi. Kay kung musubmit magud ka sa Ginoo, kana imong plano mawala na. Hello, pulihan na sa plano sa Ginoo. They have things that they don't want to surrender. Kiingan lagi nga dili sa maguyab-uyab. No, di gyud mo surrender. Di gyud mo give up, di gyud mo let go. Igugma gyud ko niya. Maglisod yung ginhawa o wala siya. Paghilom niya, o kaya ngay. Kung wak pagani kay valid ID, ay sa paguyab-uyab. Hello? Kung musiyagit pagani ka, inigbalik sa kurente, I tell you, ay sa paguyab-uyab, wak pa kay buot. Hello? Pagani ka, gabayad o kurente o tubig, sa paguyab-uyab, dili pa ang ngayan. Una nga, gusto lang may mga igsoon, ingon nga mga kuya o mga ate ninyo, gusto na mo i-preserve kini nga generation. That is why i-surrender na to ang atong plano diha sa Ginoo. Kung nagplano man ka nga maguyab-uyab, ayaw submit to His plan. Paabot tungod kay dunay the best. Kay mag-una-una ka igsoon, ma-miss out nimo ang the best nga gi-prepare sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Now, I would like to conclude this message. Daghan siguro sitwasyon sa imong kinabuhi nga abi nimo murag didto ra taman. Mao na gid ni. Wala na jud koy paglaom. Murag wala na gid. Last na gid ni. Akala mo lang tapos na ang lahat. Akala mo lang wala ka nang magagawa. Pero I tell you tonight, meron. Amen? Dunay the best nga gi-prepare ang Ginoo nga plano para sa imong kinabuhi. Okay? Hallelujah. Let's all stand up. Thank you, Lord. Let's go to the presence of God tonight. Sa mubo lang kaayo. God is going to minister to our hearts tonight. Hallelujah. Thank you for these young people, Lord. Nag-gather, Ginoo, dire. Aning nga building.
Lord, thank you for touching our hearts, Lord God. Yes. Touching, Lord, ang pinakasulod na mo, Ginoo. Bisan sa mubo nga higayon nga nakaisgot mi si mong pulong. I pray, God, right now that you're going to minister to every heart in this place, Lord. Kung nakinahanglan man ka nga ministeryohan karong gabi una, ayaw na paabot kung unsay akong istorya igsoon. Just ask the presence of God tonight. Just be in the presence of God. Come on. Yes, Lord. Hallelujah. Doon na siguro yung mga higayon sa imong kinabuhi. Nga murag moingon ka, murag mao na gid ni katapusan, Lord. Last na gid ni. Wala na gid. Abi gid na ako, mao na gid ni. Sa imo siguro pag-eskwela, nawadaan na siguro kag paglaom. Sa imong trabaho, nawadaan ka og paglaom sa imong trabaho. Daghang kay mga sirkumstansya sa atong kinabuhi nga abi nato diha rataman. Pero the word of God tonight is telling us, is telling you right now na dunay the best nga plano ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. And doon na pa yung mga butang ay mong gihawiran. Let go. Let go, ana, igsoon. Guys, let go of your plans. Let go of your decisions. And allow the plans of God na mahitabo sa imong kinabuhi. Ingon ang Bible, many are the plans in man's heart, but God's plan will prevail. Mo na atong paharion, mo na ang mo-prevail sa atong kinabuhi. Ang plano sa Ginoo. Sige, surahay ko no ang Ginoo. Come on, kung dunay mga angayan nga, i-let go na. Because you are going to miss out the best nga gi-prepare sa Ginoo if you will not let go, if you will not surrender. Thank you, Lord. Yes. Oh, we worship you. Because we need to be in the presence of God. As we sing this song, let's commit ourselves here, you know. Yes, Lord, we worship you. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We'll sing it from your heart. Only in your plans, God. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, just be in the presence of God. And holy, there is no one like you. Come on, lift up your hands before the Lord. Beside you, open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy of every song we could ever sing. Tonight, Lord. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe.
we live for you. Oh, we live for you. Holy and holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love. Come on, sing, you are holy, Lord. Oh, you're holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. We're letting go, Lord, of our plans. Only your plans, Lord. We're surrendering, Lord, our Only your plans to you, God. And I will build my... Come on, taas yung kamot sa Ginoo tonight, guys. He is here right now. The God of Joseph, the God who rescued Joseph, who gave him favor. He is here tonight. Sing this song with all your heart. Kung sa'y gibuhat, di God kay Joseph, na panalangin, He can do it to you. Come on. Come on, just offer your heart, your plans. Come on. And I will build my life upon you. Just like Joseph, we will trust you, Lord. We will trust you. And I will put my trust in you alone. Come on with all your heart. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. And I will put my trust in you alone. Come on, sing. You are holy. And holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Thank you, Lord. Right now, God, we are decided, Lord, to let go of our plans, and imo ang mga plano nga the best mo'y may tabo sa mga kinabuhi. Ang mga abi na mo, Lord, nga dili rataman, mura, Lord, pero dili pa na mo'y final, doon na kay the best plan for each one of us tonight. We thank you for your word. We thank you for your presence in this place. We thank you, Lord God, for ministering to our hearts. Thank you for touching our hearts, our lives tonight, Lord. Salamat kaayo, Ginoo. Thank you, God. Thank you so much, Lord. We love you. We honor you. Thank you, Lord. Amen. Oh, amen. Come on, let's give the Lord a mighty clap of praise. Hallelujah. Napay mas kusog, ana. Basta gi-bless ka na sa Ginoo. Kusog yun, nga pakpak para sa Ginoo. Thank you, God. Okay? You may now visited. And this time, I would like to invite
no, ang ato ang mga first timers. Okay? Pwede ba diri sa hangyo na ko ato ang mga bisita, no, mga VIP na to, very important persons, no, to please come here, no, social distancing gihapunta. Akong gihangyo sa pagtindog ato ang mga first timers, atong mga nanindog na to ang mga bisita ganina. Pwede ba nga mo anhi mo diri, guys? Tupang lang diri. Okay? Wow. Pakpakan na to sila, guys. Thank you, Lord. Okay. Salamat kayo. Inalang sa ato ang mga first-timers. Thank you for coming. We are so happy to see you guys nga nakikauban na mo sa pagsimba sa Ginoo. Siguro murag bago pa siguro sa ato first time man nato, pero nindot kaayo nga mahimo tang kaparte, no, sa pagsimba sa Ginoo. And gusto na ko pahibalo na to ang mga first timers, pwede ba mamutanaw muna ko kadjot nga matagusan na to gihigugma mo sa Ginoo. There may be times sa inyo ang kinabuhi nga murag kabati mo nga may nahigugma nako, murag magway nagtagad nako, pero sultian ti ka karong gabi una gihigugma ka sa Ginoo. Jesus loves you so much. Og nagtagad siya nimo, naglantaw siya nimo. O gusto siya nga makabaton ka og relationship niya, makadungog ka sa good news. Ang good news unsa man nga si Ginoong Jesus namatay dito sa cross, puli na to. Biski taon tato ilansang kay kita may makasasala, pero giako tanan ni Ginoong Jesus. Tungod siyang hilabihan kalapad ug kadako nga gugma sa matag usa nato. Og si katulo ka adlaw nabanhaw siya. Munay promise sa Ginoo sa atoa. Muna nga first step nga atong buhaton karong gabi una aron ma-experience nato ang mga plano sa Ginoo sa ato ang kinabuhi is una ato sa siyang dawaton nga ato ang Ginoo ug manluluwas sa ato ang kinabuhi. So ang first step nga atong buhaton is close your eyes and just repeat ani nga prayer, with all your heart. Sun-ani siya nga pag-ampo sa dihang imong ipataas imuhang tuo nga kamot, diha sa presence sa Ginoo. Close your eyes and just repeat. Suon ani nga pag-ampo. Ginoong Jesus, daghang salamat Ginoo sa imuhang maayo ug nindot nga plano sa ako ang kinabuhi. Karong gabi una, nangayo kog pasaylo sa tanan akong mga sala ug pinaagi sa pagtuo. Gidawat nako tibuok pasaylo. Ug akong giablihan ang akong kasing-kasing. Gidawat ka nako nga akong Ginoo ug manluwas sa ako ang kinabuhi. Salamat Lord sa pagsulat sa akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Amen. Let's clap our hands. Lakpakan na to sila. Okay? So, congratulations ninyo. Karon na mo yung relationship sa Ginoo. Tagusan na to, mga anak na ta sa Ginoo. Kaya nga ng Bible, sa John 1:12, nga ng Bible, na si bisan kinsa ang mutuo, musalig niya, gitagaan siya sa katungod nga mahimong anak sa Ginoo. So, kitang tanan, mga anak na ta sa Ginoo. Okay? So, doon ako'y 3 things nga ibilin sa inyo, ha? Basa gid mo Bible. Okay? Nindot kayo nga mubasa ta sa pulong sa Ginoo. Kay kung doon na may uso karon kanang pagbasa sa pulong sa Ginoo, mo na nindot nga pausuhon na to. So mo na ang trending, ang reading the word of God. Okay? So ikaduha, naatay gitawag og cell group. Once a week mag-meet. Ampuan ta, magkadungog ta sa pulong sa Ginoo. Nindot po kay nga group nga ato ang apilan kanang gitawag na to og cell group. So apil ana kanang nag-invite sa inyo ha. Kabalo na sila sa mga schedule pagpahiluna. And ikatulo, welcome mo nga mobalik next na pod nga Y-Act na to, Y-Act driven na to. Okay? So pwede pod sa inyo ang pagbalik next Thursday, pwede po ninyo kuyugon ninyo mga friends para unsa inyo ang na-experience diri karon ilaha pong ma-experience. Okay? You can bring your friends, classmates, or bisan kinsa, no? Nga pwede na to makuyog, maka-experience po sa Ginoo.
Okay? So, pwede ba nga atong ituboy ang gusto mo pray sa inyo, ha? Let's lift our hands sa lahat mga guys. No? Let's pray. Father, we thank you, Lord God, karong gabi una. Salamat sa kinabuhi ani nga mga first-timers na mo, mga VIPs. Lord, akong i-declare karong gabi una nga imo ni silang i-preserve, nga makaplaga nimo ni sila Ginoo nga nagbarog, nga lig-on hantod sa imong pagbalik Ginoo. Salamat Lord sa padayon nimo pagpanalangin sa ilang kinabuhi. I just declare blessing upon blessing Lord sa ilang kinabuhi. Thank you so much Lord sa ilang mga kinabuhi. Dalaygon nimo ngalan o Dios. Amen. Okay, amen. Congratulations ninyo. Pwede na mo makabalik sa inyo ang lingkuranan. Okay? Thank you so much. Ato ang mga VIP, dito sa ato ang VIP lounge. Ato mga first timer na to. Sorry. Amen. And thank you, Pastor JR, sa word. Yes. Indeed. Nice kayo. Ayang waligid ko ya. Sa ganito yung duha ka butang, let's seek God. Continue nga mo desire sa Ginoo, and secondly is to submit dira sa Ginoo. And why akers na receive nato ang word tonight? Amen. Amen. And yes, for our announcement, you can get the latest update and follow us on our official Facebook page at whythatact.official. And also we are Instagram, so you can follow us in our Instagram account at wyac.official. As well as Happy Church is in social media, so you can follow, like, and subscribe to our YouTube channel at Happy Church Pagadian. Yes, And Kuya? why akers, we are still inviting you next Thursday para sa third episode sa tuang Akala Moments. Moments. You know, natay another Surprise. pagka-istoryahon next. And excited ko santang nag-reveal sa kuha ganina para sa tong third episode. And we encourage you to join our morning prayer this Saturday, 6 a.m. the church ground. Yun sa pagganito tong announcement. And Sunday celebration, we invite you everyone to come and visit Happy Church. Every Sunday, we have 3 services, Kuya. Ang sakit to atong 3 services. We have 6 a.m., 9 a.m., and 6 p.m. So why akers, see you this Sunday at nag-continue ang ato ang training, School of Leaders. Kaway-kaway sa mga estudyante. See you this Sunday sa atong training. Okay, no manana di ay. Alright. So we'll be announcing next na po sa atong next schedule sa School of Just Leader pay po training. sa ato ang Facebook page po sa Happy Church. Basta post. And then, we have also our online service. So yeah, follow us at Happy Church at the official Facebook page. And I think that's the wrap. Thank you so much for being with us, mga kawayak. See you next week with our new time slot, 6 p.m. Invite your friends, your kabarkadas, pod na to be here sa tuang YAC Driven. And Wayakers, let's stand up and let's give the remaining times at the Wayak Band. Hallelujah. Come on, let's celebrate. Napa kay nadawatan karon, Wayaker? Kung naa kay nadawatan, napo kay ihatag para sa Ginoo. Come on, let's give our best praise tonight. Hallelujah! Woo! Let's get ready! Come on, let's give God a mighty clap of praise. Hallelujah! Thank you, Lord. This is our time. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment. This is our time. This
is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. Hear it out, make it loud at the top of our lungs. Hey, hey! There's a sound, break it out, look for all that you've done. And now, we're turning our hearts to you. And though we'll never stop running you. Everybody sing it out! This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. As we declare your praises. From the start, here we are to collide with your love. Every heart set apart just to be where you are. And now we're turning our hearts to you. And we'll never stop loving you. This will be the best time of our lives as we carry your love again. Here with you, our hearts will come alive. Just sing it as we declare. As we declare your praises. This is our time. This is our time. It's our place. Come on, I want you to declare with your loudest voice. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. Come on, everybody. I know. Kabalong ko nga. Andam kay kamusayaw. Amen. Come on, give it all. Hey, 1, 2. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Thank you, Lord. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, oh, oh. Everybody, this will be the best time of our lives as we encounter your love again. Hearing you, our hearts will come alive as we declare. Whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, oh. As we declare your praises. Whoa, whoa, oh, oh. Come on, once again, this is our time. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name with declaration. This is our place. We lift your name higher, Lord. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. Whoa, whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh.
alone deserve it. We enthrone you. We magnify you. We exalt you to the highest of highest, to the holiest of holies. Thank you, Jesus, for everything. You deserve it all. Hallelujah. Thank you so much, Lord, for the protection, for the safety. Everything, Lord, comes from you. Salamat sa tanan, Ginoo. In the name of Jesus, we pray. Amen. Hallelujah. Good night, guys. Stay safe. Keep the social distance. Hallelujah. As I reflect, I find perspective that in the best and worst days of this life, you're always on my side.